I ćao svima, ovo je nekoliko stvari koje mrzim kod mene. Prvo ja stalno plačem. Drugo, mrzim, nikad ne mogu da kažem, čak i kad nemam vremena na to, kao ja se zamole me da nešto uradim, nemam vremena za to, a ja ne mogu kažem ne, nikome, čak ni mami. Da, ni mami. Treća stvar, oduvek sam voleo fudbalske igrice. Zašto ja mrzim to što ja volim fudbalske igrice? Zato što od kad sam igrao jednu igricu koja se zove Football Mobile, vidio sam jedan neviđeni faul koji je bio tako ružan, polomio mu je nogu i od tada ću ja prestane malo da snimam fudbal. A čekaj, malo snimam. A dobro, ajde. Čekaj. A mama ne može više da priča. Dobro, četvrta stvar, stalno mi upadaju u klip. Uvek upadam nekom u klip. I kad ti mi neće da snimam, bate, šta ima novo? A vidiš da snimam. Izvini, čao, kako si? Peta stvar, stalno igram Clash Royale bez prestanka. Ono kao bez prestanka. Ajde, Sean Tower. 99 healthy. Ajde, evo ga fireball. 10 healthy, 5 healthy, evo 5. Zep, to 5 healthy. Idemo bre. Baš će. Prince. Yes, bre, Prince. Bre, kako to radi Prince. Šesta stvar. Previše provodim vremena za telefon. Ćao, kako si? Butaš petarde, a? Pa sad ćeš ti da vidiš ko... Evo ga, pošaljem poruku, tako. Sedma stvar, uvek spavam. Deset sati kasnije. Brate, ne mogu da spavam ni 5 minuta, brate. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da se sviđalo. Ako jeste, obavezno ostavite like, share, subscribe. Ćao! Idemo se u sljedeći klip, to sam zaboravila da kažem. Ćao!